Beli dersa meya dudiya İca emi tipin yani harfin Arabi bir sünne harfivi berez bugori sıravan doğravan o cara kişi tevlehev İca ne bugori doğru ve levra kelimeyin Arabi ayetin khadi anşı dua harf gış berezi da nayni yani elif dura b dura t dura s nahi tevlehev ticar yi beriya her tişta ticar vav beriya gışti zaten به شکلی امجا حرفا تری او بکن ام حرفا جهدو ناس کن anla. Mesela mi bejin vab elif durati bej b durati bej t evad sırayla tudkhunir çi ija levrat emitudi elif duralama ti lam aval ve deraya ija jareki dreze da emi ezberkin jara dudiyaji emi harfika tevi evdu bikın kam harfa nazdıkın anlas nakin yani şekli van ناوی وان دمیجی میاد جی خواه گرتی آنها نه که امی ما تم رزدا بخونن هرن مگو تو چی مگو پیشی ناوی حرفا دورا شکلی وان امی دمیجی خدا جارکی بدن ezber کرنه که ام لکوی حرفی ببینن سری دا و ارتی دا و داوی دا و فرق ناکه ام وی حرفا خواه ناز بکن بلی لبرا مگو چی رزدای الیف بیه تیه سه جیم حی خی دال زال جوکی سب سر زمان تی خواندن ری زین غایت تنک زراف تی خواندن سین شین سات دوات جدالی قالنتر تی خواندن تی زی جی زینه قالنتر تی خواندن عین غین فی قاف کاف لام میم نون هی واو لام الف ی İcam bine ku tevihe ve emçere bukhunen emcat kalın şifir da bukhunen z zeyn sin re t f elif lam he ye kaf ye he sad dal b mim vav lam elif he şin gayn dat zal T, Nun, Cim, Sin, Ayn, Kaf, F, T, R, S, Zeyn, Z. Yani tevhid vakti te khand ya işte harfe kilike dere değil gere dmejitte da şekli ve navi sekini bim. Ayşa de eve da de khandına Kur'an'ı da de khandına dua da ayet andajin harf tüm de seri da nayni o tüm tek ji nayni ve sandını care harf de seri da te seri kelime da care de ortaya te care de daviya kelime da te ve çahrece emi dikkat bakın ka harfa me de seri da çava te khwandın de ortaya da çava te khwandın o de davi da çava te khwandın emel elif ibni elif tekvati nisanın dedi seri da ortaya da davi da ji vahate nisanın B disa olsa tek vekil jormedi tibun dersa yekem da ji B tek benim sanın vay le seri da ortaya da davi da ji vahate nisanın her vaha te ji se ji B u te u se o nun avana de seri ortaya da veki evdu te nisanın emi tane van bir nokta bizanımın B nokta ikili beni T du nokta ile serim S nokta ile serim nun nokta ikili serim bu nokta merij evdu naski şekli van ortaya davi da ama veki evdu teni evdu bira ve adabı beli cim de seri da ortaya da davi da cim ve hay ve xeji veki evdu nisanın her vakti bir nokta emcev naskın cim nokta ikili beni dayım hay B nokta xed nokta ikili serim dal و زال جی وکی هفدونه دال به نقطه زال به نقطه ری و زین وکی هفدونه ری به نقطه زین به نقطه سین و شین جی وکی هفن شین سه نقطه و هر لسر سات و داد جی وکی هفته نویساندن داد نقطه اکی لسر تی و زی جی وکی هفته نویساندن زی نقطه اکی سر تی به نقطه این و غین جی وکی هفته نویساندن این به نقطه غین نقطه اکی و هیا فیو قاف جی هم وکی هفته نویساندنه
F noktaya kili ser, kaf du noktalı serin. Kaf seri ortaya davida nivsandı navi. Rın bala xabidini. Rın ezber bikin. Mim usa lam mego mim. Nun seri orta. Davi he seri orta. O davida vaate nivsandını. Vav leher deri ve ki xayte nivsandını ye. Tek ve vaate nivsandın. O seri da du noktayla bini, ortaya da du noktayla bini, davi da disava be nokta, carjeye bu nokta teni visandını. Ama şekli van eğer dahili khada behelin, yani harfa med seri da ortaya da, davi da çavatini visandını, emrın bala khabidini, rın şekli ve ezber bikin, meji khada bicib bikin, vakti me evya ev dersa duyemin. Harf seri ortaya davida çavati nivsandın meevid meji xadarın ezber kir edi em rahat dikarın derbası xandına Kur'an'ı bibin und dibini ku xandına Kur'an'ı per zor nene insanı buxwazı Kur'an'ı buxunu sali vi çide be ev dizanı Xuday Teala ali kariya vidikim jera hesantır yani rahattır.